Kayam ti mat. Wan, daday, paborito dayta. Nung nga ta ipagiling mo latan, daday. Nya? Rabrabi imami, panak pagatangan, nakasuksungat pa'y tadalan na Ay naapo anak. Puro cellphone, tiyog obra. No kuman nag-assignment ka, no kuman nagbasbasa ka anak ka. Di adda iti maadal mo. Hoy! Ay naapaw. No kuman nag-assignment ka, no nagre-review ka kumadi adda ti maadal mo. Nalpasan, daday. Nalpasain. Ay na, kumusta ti skwilam? Mayat mat, daday. Sigurado ka? Wan, daday. Oray tistingin ka. Wan, daday. Oh, sige manggaraw, tistingin ka man. Mat. Oh, kayam ti mat. Wan, daday. Paborito dayta. Paboritong ti mat. Wan, daday. Tistingin ka, di ka lang makasungbat ta kita. Paboritong ti mat. Wan, daday. Sige, tistingin ka. Di ka lang makasungbat ta kitaan. Oh, nukas pangarigan. Gimatangak iti may sakilaw nga karni ti babay. Oh, ginudwak, manungay. Kagudwa kilo, daday. Nalain ka. Oh, nungay, dadya kagudwa kilo. Ginudwak pay, manungay. 1/4, daday. Nalain ka mo nga talagaan, natsamba ama. Natsambaan nga, daday. Talaga nalaingat ti mat, daday. Sige, crowd. No, dadya 1/4. Ginudwak pay, manungay. 1/8, daday. Mala ka mo nga talaga kanya ka. Nalain ti mat. Basic, daday. No, dadya 1/8. Ginudwak pay, manungay. 1/16, daday. Apaw, talaga mo ta. Nalaing ka mo ta. Oh, no di 1/16. Ginudwak pay, manungay. Nung nga ta ipagiling mo latan, daday. Saan na nga parparigatan? Ay, na. Dati ko bingayin. Tuwan mat, daday. A few moments later. Sel, nato ko kam, ay apog sel-selpong kamanan. Sarding mo ang pailang atateng kagumatang tibitsin. Matang ka bitsin. Rabrabi imami, panak pagatangan, nakasuksungat pa'y tadalan na kabutang. Hindi ko mapagbungam ngay. Antay ko matamabutang ka anak. Kaya po ang kang agbutang. Tadamot ti kadwam nga angel mo. Huwag man. Kuno ni Angel latan mama, iti ibaon mo nga apan gumatang tibitsin. Ate nga ubingan.